kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bahuriye mu gihugu cya Turuki, Perezida Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye bagahurira mu gihugu cya Turukiya, ntabwo ari ibintu ngo bipfuye kugwa aho ngaho gutyo gusa, bifite igisobanuro kidasanzwe. Nivyo ni inama ikomeye ihuza abategetsi batandukanye, ariko kuri Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo kujya muri Turukiya mu gihe bari mu ntambara muri Kongo banganyemo na M23, ni intambara kunze gutwerera igihugu cy'u Rwanda, bakavuga ko u Rwanda rwo rwagiye kurwana muri Kongo. U Rwanda narwo rukavuga ruti ku kimwe bwe mu mangamira abaturage b'Abakongomani bo mu bwoko bw'Abatutsi b'Abanyamurenge mugakomeza kwatesha umutwe. Aho muri Turukiya tuzi neza ko igihugu cya Turukiya ari kimwe mu bihugu byagurishije leta ya Kongo zimwe mu ntwaro ziremereye zikoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izo zirimo zo mu bwoko bwa drones nka drone ya Bayraktar TB2 ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gukora ubutasi ndetse no gutera ibisasu ku birindiro byo batekereza umwanzi wabo. Bivuze iki rero kuba Tshisekedi Tshilombo na Ndayishimiye bari inataya muri Turukiya? Ni mu nama ikomeye cyane iga kuri ejo hazaza, ndabikubwiraho. Nyamara si ibyo gusa, ahubwo wakibaza ngo mu by'ukuri aka kanya niki turaza gusesenguraho ku buryo budasanzwe mu sesenguzi bwacu n'ubucukumbuzi bw'imbitse bw'aka kanya. Nivyo tugaruka kuri iyi nama ikomeje kubera muri Turukiya, icyo Kongo n'u Burundi bamaze muri iyi nama cyangwa se bari gukora muri iyi nama, nicyo twakitega kuri Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye batumiwemo nk'abatumirwa b'ingenzi cyane kandi bashyizwe imbere kuri podium kugira ngo babe mu bambere batanga ikiganiro none tariki 17 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026. Ni iki mu zukuri twakitega muri aya magambo bavugiye muri iyi nama, ndetse ni yihe shusho ya bino bihugu bibiri Kongo n'u Burundi muri kano karere k'iyaga bigari? Byose tubaza kubyimbikamo kamwe ku kandi. Ibyo byo ubizi neza ko icyo twatatse tuba tucyatatse. Hanyuma hari amasha akomeje ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye bakorana mu biganza. Ikibazo turibaza ni iki? Ese kuramukanya kwa Perezida Paul Kagame na Neva hari icyo biri buze guhindura mu mubano w'ibihugu zombi? Nuvuga ngo umubano w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, mubano usanzwe utameze neza muri iki gihe, mubano urimo agatotsi ku buryo bukomeye bitewe nuko u Burundi bufatanya na Repubulika ya Kongo kurwanya M23, bashinja kuba ko M23 ari u Rwanda. Ibyo bintu ukabihakana, ukavuga ko iki ari ikinyoma kitari ukuri, kandi noneho ukavuga yuko ahubwo abo bategetsi bombi Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo bari mu mushinga wo gushaka kubangamira igihugu cy'u Rwanda, nubwo nabo ubwabo bakomeza kugenda babirenze ingohe bakavuga ko nta bihari. Ariko se ukuramukanya kwabo kwa perezida bombi hari icyo kuvuze? Ubwo tuvuge ko ukukuramukanya kwabo hari ikintu kuvuze muri diplomasi, mu mubano w'ibihugu zombi, mu mubano wa perezida bombi. Urabona Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame bakorana mu biganza. Ibyo turaza kureba ni iki bihatse muri rusange muri diplomasi, nimba ari ikintu kinini bivuze, nimba ari ntanacyo, byose tubimenya muri aka kanya. Mwibutse neza ko uyu ni umuyoboro mugari aho ubonera amakuru yiba bivugwa hirya no hino ku isi mu buryo bwuzuye, amakuru acukumbuye kandi asesenguye agufasha kumenya neza manya kuri ibyabaye ngo ni ibiki. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ngareka tubyinjiremo rero, duhereye ku nkuru ivugwa ku kujya muri Turukiya kwa Perezida Tshisekedi Tshilombo na mugenzi we Evariste Ndayishimiye, aho bitabiriye inama yiga kuri ejo hazaza heza hisi ndetse n'ubufatanye bwo kwishyira hamwe muri rusange kw'ibihugu bituye umubumbe. Ni intego bahaye inama iri kubera muri Antalya muri Turukiya. Ni inama bahaye insanganyamatsiko igira ngo Planning the Future, Managing Uncertainties, kwita kwa hazaza cyangwa se kuteganya hazaza no kwita ku bintu biza bitunguranye biba bitateganijwe bititeguwe, ariko bikaza kagira icyo bihindura kuri gahunda ziba zafashwe. Iyi rero niyo ntego nyamukuru y'iyi nama. Tujyemo gutya, Tshisekedi Tshilombo nizo na Evariste Ndayishimiye ni bamwe mu batumirwa batumiwe cyane muri iyi nama, ndetse bari muri bamwe bagejeje ijambo kubitabiriye uyu muhuro uri kubera muri Turukiya. Magambo bombi bavuze, yaba Ndayishimiye yaba na Tshisekedi Tshilombo, bibanze cyane ku iterambere ridasanzwe ry'isi muri rusange n'umubumbe wacu wose, ndetse bashimangiye cyane ko icyo bakomeza gushyira ku mutima ari gutuma akarere kose n'isi muri rusange bitekana.
buri wese muri bo yagerageje kuvuga uruhare rw'igihugu cye cyangwa se uruhare buri wese azagira mu gutuma ejo hazaza haba heza, ndetse n'uburyo yitegura gukoresha politike mu gihugu cye gutuma ejo hazaza haba heza cyane kuruta uko hameze uyu munsi. Bagaragaje ubushobozi budasanzwe ndetse bagaragaza na dignity, icyubahiro cyabo, ubuhangange bwabo mu kugena ibyiza by'ejo hazaza. Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo nk'uko bari bateganijwe nyine aho ngaho Antalya, hari ikintu cy'ingenzi bose bahuriyeho. Bahuriye cyane cyane kuba amahoro n'umutekano bihari, iterambere byanga byakunda ryakihuta. Ariko se tukibaza cya kibazo twibaje n'ubundi hagana hejuru, Kongo n'u Burundi muri iyi nama bavuze iki? Uburyo bajya muri Turukiya, igihugu gisanzwe gifatanya na Repubulika ya Kongo mu kubona ibikoresho bafitanye amasezerano ya gisirikare, bivuze iki kubona Kongo n'u Burundi bari muri Turukiya? Reka turebere hamwe iki byo bivuze. Gambere menye iki ngiki, Kongo kuba iri muri iyi nama yiga ku hazaza hejo cyangwa se ejo hazaza heza, ndetse no kwitega iba bitateganijwe biza bitunguranye. Kongo ubu iragaragara nk'igisubizo mu bihugu by'ibihangage mu bijyanye no kubona ibikoresho by'ingenzi cyangwa se ibikoresho fatizo nk'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Ibyo byo byemere kuko uko bimeze, wanabonye ko bagiranye inama n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ubwabo, bakoranye inama na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiga ku bufatanye bw'ibihugu zombi mu kureba uburyo bagera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi n'amakampani yo muri Amerika azagera muri Kongo. Si ibyo gusa, baje no kujyana ibiganiro na Leta ya Amerika aho bari batumiwe bo ubwabo, Kongo ndetse n'igihugu cya Zambia n'ikindi gihugu kimwe cyo muri Afrika n'ibindi bihugu bitandukanye bifite amabuye y'agaciro atasanzwe mu byo bise critical minerals. Ni inama yayobowe icyo gihe na Vice President J.D. Vance wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko Leta ya Kongo ibonwa nk'igisubizo gikamye mu bijyanye no gushakira isi ibikoresho fatizo. Turanabizi neza ko kuri ubu ngubu amwe mu y'agaciro akenerwa cyane ku isi ni coltan muri iki gihe na cobalt. Aya akaba ari mu mabuye ari gukorwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse na za telefone. Kubw'ibyo rero Kongo kuboneka muri iyi nama ntabwo ari impanuka, ahubwo buri muntu wese muri nama witwa kakomeye abona Kongo nk'umukobwa w'amataye meza bagomba gutereta kugira ngo bajye gushaka amabuye y'agaciro. Icya kabiri, ukurikije aho Kongo iherereye, biroshye cyane kuyifashisha kwa biriya bihugu bikomeye wenda nk'Ubwongereza, Amerika, Ufaransa n'ibindi bikomeye mu bizwi nka geopolitique. Geopolitique ni agakino gakinwa n'abihangage bikomeye mu bijyanye no kugenzura ahantu binajyanye n'inyungu bafite muri ako gace. Rero Kongo ubunini bwayo nani herereye wavuga ko ari nko mu mutima wa Afrika, hagati muri Afrika, uturutse mu gice cy'amajyaruguru ganipfo, bigaragara neza cyane ko Kongo muri geopolitique kuyirengagiza ushaka kugenzura munsi y'ubutayu bwa Sahara waba wirengagije ikintu gikomeye. Abanabizi neza bazwi nabura muri Kongo nk'uko bamwe bisobanura ngo yabayemo agakino gakomeye ko gutumvikana hagati y'uburengerazuba ndetse n'ibihugu by'urasirazuba bw'isi. Uvuga ngo Occident n'ibihugu birimo Urusiya na Chine barimo gupfa kugenzura cyangwa se barimo guhangana kubijyanye n'inde wagenzura nde wagije muri komeye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binajyanye n'uburyo nyine kukigenzura mu buryo bwuzuye harimo inyungu. Ikindi ni ukuba Kongo ari izingiro mu guhuza ubukungu muri ICGLR, akarere k'ibiyaga bigari. Iyi turufu bwa mbere umuntu wayikinnye ni Donald Trump, ndetse yagaragaje neza ko afite gahunda yo guteza imbere ubukungu bwa Afrika yo hagati by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, agahuza ibihugu byose bigize kano karere k'ibiyaga bigari mu bijyanye no kwihuza kw'akarere ko mu bukungu. Aho rero Kongo ifatwa nk'izingiro ryabyo. Dore impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, nk'ubu ngubu tuvugana Kongo iri rwagati na rwagati mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Uvuga ngo ibyo bihugu birimo Angola, birimo Mozambique, birimo agace ka Mozambique, cyangwa se igihugu cya Mozambique, birimo igihugu nka Zambia, birimo igihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania, hanyuma n'ibindi bihugu bitatu bikikije byose hamwe ka bihugu cyera. Ukurikije rero umubare wabyo n'ahantu biherereye, usanga hafi ya byose Kongo ibikoraho. Kongo imipaka yabo hafi ya byose ibigeraho. Uvanyemo ibihugu nka Kenya n'ibihugu bike cyane, ariko ibindi bihugu byose Kongo ibisakina nabyo imipaka. Aha rero ICGLR kugira ngo yihuze mu bijyanye n'ubukungu ni ngombwa ko ufite Repubulika ya Kongo, kandi ni trufe ikomeye cyane ku gihugu gishaka kugira ijambo rikomeye muri kano gace ka Afrika. Hanyuma se uriyengagije ko kandi Kongo
ari isoko ryagutse ku bijyanye n'umubare ushingiye ku mubare w'abatuye kino gihugu cya Congo. Ni igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 100 z'abaturage, ubwo babarwa miliyoni 117 hafi 18 z'umubare w'abatuye Repubulika ya Congo. Biravuze ko ari isoko rigari ry'ubucuruzi ku bikoresho runaka byakozwe, ariko kandi Kongo ikanashimwa cyane n'ibihugu by'ibihangage bijyanye n'amakimbirane ahorayo. Kuri wowe ushobora kumva ko amakimbirane ari ikintu gikwiriye kurwanywa, ariko nimba ari ikintu gituma ibihugu byikomerezwa bikomeza kugira ijambo muri kano karere, ni amakimbirane akomeza ku butaka bwa Kongo. Kugeza no ku rwego byarangije kumenyekana ko iyo hari impunzi nyinshi, rimwe na rimwe izo mpunzi bakora ibikorwa by'ubutabazi bisa nkaho ari isoko cyangwa se ari ubucuruzi bw'ibanga ryinshi inyuma y'ubwo buryo bwo gutanga inkunga y'ubutabazi kuri izo mpunzi. Nigo mbisobanuraho se nango urabizi, reka mbireke. Hanyuma ariko rero turangije kuvuga kuri Kongo, wakibaza none Burundi bwo ufatwa nk'iki muri inama ku buryo bwafatwa nk'abimbere bo gutanga ijambo bwa mbere y'abandi kuko bari mu bantu b'ingenzi bahereho mu kugira ijambo bageza kubitabiriye uyu muhuro wabereye muri Turukiya. Impamvu ya mbere, Burundi nabwo muri iyi minsi usigaye bwihagaze ku bijyanye n'ibuye ry'agaciro, ndetse bisa naho ari ubutaka bushya bwo gucukura amabuye y'agaciro butari bwaramenyekanye cyane. Bivuze ko amabuye y'agaciro mu Burundi akiri yose muri make acyuzuye, kubw'ibyo kwagira ijambo kuri icyo gihugu cy'u Burundi ari ibintu bikomeye. Bivuga ko ejo hazaza rero hisi Burundi nabwo buri mu abantu bari kurebwa cyane. Urugero, Leta Zunze za Amerika nizo duheraho nka kimwe mu bihugu by'ibihangage barangije kwemeza kujyana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'ibuye ry'agaciro. Wajyana amasezerano n'umunyantege nke ku bijyanye n'umutungo, uravuze ngo oya. Bivuze ko Burundi hari icyo Amerika yabonyeyo. Kabiri, Burundi bwemeye kwinzira gari ya moshi ishobora kuzagera kuri Atlantique ku nyanja y'ikora kuri Leta Zunze za Amerika izanyura mu gihugu cy'iwabo. Numangu uturuka Dar es Salaam ukazabugera ku cyambu cya Dar es Salaam ukazagera i Musongati ugakomeza ukanyura Kindu muri Congo, aho bafite gahunda kuzakomeza ukageza kuri Atlantique. Bishoka cyane cyo kwaza gukomeza ubwawo cyangwa se ukazahuza nawo wundi witwa Lobito. Ku buryo umuhanda uzari umuhanda wahuranije Afurika yose. Niwo wa mbere muri Afurika wabukozwe, nta wundi urimo. Gusa gukoresha indege ntandi hantu wagenda na gari ya moshi cyangwa se n'imodoka ngo uve ku nkombe imwe y'inyanja ugiye ku yindi nkombe y'inyanja. Buketse ugeze nko muri Afurika y'Epfo ukava mu gace kamwe ka Afurika y'Epfo ujya mu kandi. Kabwo ntabwo wahuranije Afurika nyine. Aha rero bisaba cyane ishoramari hambaye. Rero Burundi nk'abantu bari rwagati na rwagati kandi barangije kwinjira muri uyu mushinga mu bijyanye no kwihuza k'ubukungu, babonwa nk'abantu b'ingenzi cyane. Hanyuma ubwo umenye neza ko ibihugu by'Urasirazuba bw'isi bimwe bikorana na Leta Zunze za Amerika ndetse n'ibihugu bimwe by'i Burayi, burya inza yo muri inyanja y'Ubuhinde n'inyanja muri Atlantique igera ku bihugu by'i Burayi vuba cyane n'injira muri Atlantique, n'inza yo muri Indian Ocean cyangwa inza yo mu Buhinde. Bivuga yuko rero ari nayo nzira bashaka kuzateza imbere. Niyo mpamvu ubona ibihugu by'i Burayi byakomeje kureba cyane kuri amushinga washyirwa mu bikorwa, nubwo ashobora kuzawusangiramo inyungu n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Ariko ibyo ngibyo bigize mu bucuruzi hari igihe bacisha makeda bagakora kugira ngo babane neza. None itse amazi y'inyanja bose ntago baca bugufi bakemera gukorana, kitwa shyizeho ibihano. Naho ubundi nta bihano bihari, bwato bumwe bucaho n'ubundi bugacaho. Ni nako za gari ya moshi bishobora kuzagenda muri iki cyerekezo cy'uyu muhanda. Ikindi wamenya, Burundi muri kano karere babona nk'abarwanyi b'imwe nabo Burusiya. Bivuze ngo kugira ngo utunganye Kongo kandi utume Kongo igenda neza nk'uko bishaka, uyucukuremo amabuye y'agaciro uko bizumva, udafite umurundi hariya hirya uri ku ruhande rwawe umeze nk'ukenyeza ipantaro umushumi wakuye ku kirere cyangwa se umushumi w'ikirere cyo ku nsina, izuba rivuye kiracika. Bivuze yuko ngo byakomera amasaha make handi masaha bigatabuka. Ayo mpamvu Leta Zunze za Amerika zasanze nazo ari ngombwa kwihuza n'igihugu cy'u Burundi, nubwo Uburusiya nabwo komeza kuba bugufi. Muri iki gihe Uburusiya bwo gupanga n'u Burundi ahubwo kwikorera ibijyanye na uranium. Ibi rero muri deal yo gushaka ejo hazaza, Abarundi nabo babonwa nk'abantu b'ingenzi cyane hashingiwe kuri ibyo bintu bibiri bitatu maze kubwira haruguru. Hanyuma tukayitega yuko ubwo nyine muri Turukiya ari cyo kintu baraza kuvanayo. Hari ibintu bitatu twakitega n'ubundi biri kubera muri iriya nama ikubera muri Turukiya Antalya. Icya mbere ni inama nk'izindi zisanzwe, bivuze ngo nta kintu kirenze baraza bikoreye. Icya kabiri nuko inyuma y'amarido y'iyi nama bashobora kongera guhura n'igihugu cya Turukiya ubwabo mu bijyanye wenda n'umutekano, diplomasi se cyangwa se ubucuruzi, bakagira ibindi bintu bapanga. Ni nabyo yahabwa amahirwe menshi ko bishoboka.
biba bigoye cyane cyane ko umuperezida agera mu gihugu runaka akitabira inama yamujyanyeyo nahure n'abayobozi b'icyo gihugu. Biba gake, akenshi hari uburyo habayo inama. Ibyo rero nibyo benshi batekereza ko bishobora kubaho mu gihe mu minsi ishize habaye amasezerano n'ubundi adasanzwe hagati ya Turukiya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no kufatanya mu bya gisirikare. Rero nabo bimwe bavuga bati n'ubundi Kongo yagiye kurema umufatanyabikorwa wabo mwiza uzafasha gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba biyemeje. Okay, katubirindire tugaruke kuri ya video rero yakomeje gusirikira kuri rezo sosiyo nawe ushobora kuba wabonye. Bivuze iki kuba Perezida Paul Kagame na Ndayishimiye bakoranye mu biganza? Ese koko ibibazo bya hagati y'u Rwanda n'u Burundi byaba bigiye gukemurwa no kuba Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame bakoranye mu biganza? Byaba ari amahirwe aka karere kagiye kugira ibihugu zombi, Rwanda n'u Burundi, bigize gutuma ibyo batumvikanagaho bishyirwa akadomo maze none bagakorera hamwe bakumvikana, ikibazo kikabonerwa umuti. Ni imwe mu bibazo abantu benshi bakomeje kwibaza nyuma y'uko bigaragaye ko mu gihe bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida Denis Sassou Nguesso i Congo Brazzaville, aho hari yakiriwe abanyacyubahiro benshi batandukanye. Perezida Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame bagiye bakurikiranye mu kujya kuramutsa Denis Sassou Nguesso. Habanje Evariste Ndayishimiye alias General Neva wagiye kuri podium aherekejwe n'abarinzi be babiri bagiye bamukikije imbazi bakamugeza kuri podium nkuko nyine n'abandi bose bagiye bagaragiwe, akurikirwa na mugenzi we His Excellence Perezida Paul Kagame. Bageze nyine nanone nabo kuri podium. Mu kuva kuri podium cyangwa se hari habugenewe aho Denis Sassou Nguesso yari yicaye, agaruka Ndayishimiye yahuye na Perezida Paul Kagame nawe ajya gusuhuza bwana Denis Sassou Nguesso na madamu. Hanyuma bahura, umwe atambuka ajya imbere undi asubira mu byicaro bye. Aho ngaho niho kamera yabafashe barimo kuramukanya nkuko mugiye kubona imbere yanyu, ngo Ndayishimiye aturutse hirya, Perezida Paul Kagame aturutse hino, maze bakoranye mu biganza nkuko mubibonye imbere ye gutyo. Hanyuma rero uko kuramukanya benshi bavuze ko ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu gikomeye cyane mu mano hagati y'ibihugu zombi. Ariko reka nge nawe tubigemo maze tubisesengure kamwe ku kandi, turebe ese koko ibi bintu hari ikintu bivuze cyane mu mano y'ibihugu zombi. Icyambere, muri aba bombi nuvuga ngo His Excellency Paul Kagame na Ndayishimiye nta wabiteguye ko baraza gukorana mu biganza, byabaye ibyatunguranye. Ukugura ko bagakorana mu biganza nta wari wabipanze, nta wari wabiteguye, ntabwo wari bazi ko baragenda bakurikiranye mu kujya gusuhuza Denis Sassou Nguesso. Byagushoboka wenda ko habanza Perezida wa Angola bwana Concalves Lorenzo, agakurikira wenda Perezida Paul Kagame, agakurikirwa wenda na Perezida wa Kenya William Ruto n'urugero. Icyo gihe ntabwo bari guhurira hariya ngo bahora ngo baramukanye, byabaye mu buryo butunguranye, bombi ntibigeze babitegura. Icya kabiri, nta kiganiro cyabayeho hagati yabo wenda ku buryo bagishoje bakoranye mu biganza nk'abantu nyine bashoje ikiganiro cyo kunagura umubano w'ibihugu zombi. Ntabwo ibyo byari byabajyanye Brazzaville, ntabwo ibyo bari banakoze aho ngaho Brazzaville. Ikindi cya gatatu, nibyo koko bakoranye mu biganza, aho gukorana mu biganza kwabo nta wagize ubutumwa abitangaho nyuma y'uko bibayeho, wenda nk'ubwira abantu ko hari umuhuro bagize nyuma, cyangwa se yuko gukorana mu biganza ari ikintu bivuze, nk'uko iyo hari igikorwa kidasanzwe kuri za Presidence X cyangwa se county zo kuri imbuga nkoranyambaga z'aba perezida ibihugu bitandukanye, iyo hari ikintu kidasanzwe cyabaye hagati yabo ubwabo, bashya ubutumwa bw'ishimwe cyangwa se yenda bugaragaza ikintu cy'ingenzi cyabaye, ntawigeza abikotinga cyangwa se abivugaho ko baramukanyije. W'ikiganza cya Perezida Paul Kagame n'icya Ndayishimiye byahuye bigakoranaho, nta kindi kirenze icyo ngicyo kigeze kigaragara kuri abo bombi ngo wagiye ikintu kinini babivugaho mu buryo bukomeye. Ibi gashimangira cyane cyane yuko rero nta kintu gikomeye wakwitega cyangwa se cyaba kigomba kuva muri uku kuramukanya kwa Perezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye. Ni ibiraho nyine byaze kuramukanya bari muri iki gikorwa kirahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso, bitagize ikindi kintu gikomeye cyane bikurikiraho. Ni ibintu biraho byabaye paraxida, bitagize n'umuntu umwe wipanga. Ariko kandi nanone bamwe bagerageje gusobanura ibizwi nka body language ya Perezida Evariste Ndayishimiye agera imbere ya Perezida Paul Kagame, kuko niwe wateye ya mbere aramutsa Perezida Paul Kagame. Ibyo ubwabyo nabyo kubishingira uvuga yuko hari ikintu kidasanzwe gihari, ntabwo byari bifite amanota menshi. Gusa icyiza nuko uko byagenda kose muri politiki na diplomasi, uyu munsi umwe bishobora kuzarangira habaye kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi, imipaka ikongera gafungurwa, abantu bakongera bagahahirana,
bakabana, abarundi n'abanyarwanda nibo mvuga. Tubyitege ryari? Mu minsi mikiri imbere cyangwa se nyuma y'imyaka runaka. Nge ntago nzi igihe, ariko iminsi izakitubwira. Nsubikiye ahangaha ngushimira kuri inshuti nziza. Ukomeze kugubwa neza muri byose. Amahoro.